ne kalandal dimmal e adaren toujours yaran taw bandira e meden ben bayde andi nambaraji di ko buri ko dewdo yara kambe rondi ay wonde men enen kadi worbe ngoy andi golle men e landangal woni ko en nanay do kadi histoire ji buy tarikaji buy no sifo rewbe addabe gaben ittiya goddo suka yimodo ya kameden jomboya arta jiwon on tuma e wona tun hitane duubi tati jiwon wada feere haara do gorko harale ko arda kanko aduma kanko na aduma e suudu kanko ittuma tampere ka wonnoda woni siko konaki woni siko labe kala ka jeeda da wo fuutari ndi be créano oti problème be wana buy histoire buy nani do rewbe soda be hay drogue nada otoje modi mum fi yobe police nangudum ma dal be nada sen social hakkunde mabbe ha tigi dewgal ngal bona ha gorko be seeda few be rado gorko be bonna programme di makko few ko hondum marda ko yewta e on sujet don ko hondum hakkilma wi e mudum fi be rewbe iwebe ka meden adde gaado. Ok, alors lonto pi ngoldo parce que mimi hebali lan quoi mais mi yibe hebi. Ok, wana exemple an hida disons hida wana Italie do ok jomba jo adamo parce que komi woni lawn explicande on quoi donc on tigi jombi o addi bengu makko Italie do jinku der don ko jinku ardobe wondi do seeda donc tawi jinku no mari famille ji womdi France Belgique ni Allemagne kanye gorebe do donc jinku lutta yetugol e ben non donc ben non haysi jinku no anni no wonugol do ben sanza hakkile jinku inna jinku a tigi gon ko wonda don na pays moƴƴo ɗon wela no satti no waɗitirni innu modi ma yo accite arda dow ga ara wona ga ma inna modi ma yo ƴawru dow ga ɗin piiji par ce que ɗum no haɓɓindinde yimɓe buy kadi Europe ɗo ɗum hin ɗon kadi ara ɗo goreɓe mum sanza ideji mum ma famille ji mum wonɗi dow ga donc ko piiji noon goɗɗo no doit comment dirais-je wattande yiila fi mum quoi surtout woɓe ɓen dow ga parce que si be noddima be nima atiti yo ardu ga France ma ar Belgique ma ar Allemagne no weli burle ton jaman ko do andugol Europe fop ko goto fayda fop ko euro nyamata donc ko satti wo haray ko mode de vie on ko don seedi haray seda disons wondugol e himbe ben parce que disons wana pays ko no ton haray Guinée duuda ma pays ko haray Guinée no duudi haray ko don seedi men Europe fop ko goto fop ko euro nyamata donc woni da wo ko euro yata yetta so da nyamete nyama joddini kadi si France yobama wadan disons si France yobama salaire mo 3000 euros ya andu dépensement haray no satti buri ettowo 2000 euros wondo Italie parce que haray c'est en fonction des salaires ça dépend non vion satiri quoi donc Europe porto be na fetube donc ko mijoto do piiji gono ton dum ma piije porto be no andi Europe fop ko gotun donc ibe andi be wata sattingol e o pays da be hoyna o pays da be andi say salaire no towi e o pays da no woni moins cher taw ko dara piiji din kadi c'est mode de vie no seydi quoi en fait je veux dire quoi. Ok, problème ala e jonnon ko hondu woni hondu marda ko halana ben worbe wona enen immotobe do yaha jomba ka meden addaga no mari ko mi wolana ben don be an gonu hakkilma nangi e mudum ko bi hum e bay wano koko yewden do joni an tigi déjà joni ngal misal do wiida o da waddi be makko wunno fuddi hakkunde mabbe wona ni mo tigi échec molanado bay hida andi do jombugol yawgol tun jomba ka meden ko mbudi buyno finance ngol oti kaydi manno ha ara dum don kadi ko mbudi buyno itti se ko du ƴetta kadi responsabilité ji buy oti ara alla no moya kadi seedom bay yimbe si wonde gal no wawi wonde hare arabe seeda e nder mudum kono joni non komi faala landade ma an ko dum marda ko inna enen be worbe immotobe do yaha jombo ya lagina ton inna no addude ga do tigi bayandi goddo ko ma jomba donc jombu gongol ko piu non disons fayda tele makko dina men ene julbe ben ko piu no stay ko obligatoire hande kadi disons quoi donc stay neddo no falama jombugol o daray no kellim fop parce que goddo no way jombugol Afrique adda do ay makko seedo law day kadi jombugol Europe do kadi wondon seda tun seedo donc tidi ko mi wala mako depuis ko fuddorde ko tortoden Allah ko Allah okkoren hawnindingen e debbo moƴƴo quoi kon ɗon parce que ɗo ko jombirɗa o inconvénient no wodi avantage no wodi donc kon ɗon
sai on tigi heɓiri Europe ga feere jombirga haray toragol Allah yo Allah fottindingon sai non kadi ko Afrique kadi heɓirta kadi feere fi jombugol kadi haray ko même chose gon non haray fi ɓe rewɓe wonɓe ga faaleteɓe jombede ɓen ko message honɗum marɗa ko yiyaka ko honɗum ɓe watta kamɓe kadi fi yoɓe yo piiji ɗin hoyu ɓe heɓa moodiɓe ɓay wan ɗo ni an ayni ɗo joni wan ɗo ni an sa heɓi ga a jombay par ce que haray on no walnima no ɓuuran ma wonande hay avantage iwagol ɗo yagol ha ka meɗen jomboya ton ɓay économiquement kadi haray ɗo kadi no weeli fi siko wonɗo France ko wonɗo Belgique iwgol ɗo yaha ton wona ko fatti ha ton ha sa ñande Allah muyi o sa wondude leydi wotiri wonɗo leydi wotiri ko honɗum marɗa ko wiya ɓerroɓe fiyoɓe hoyfintin piiji ɗin fiyoɓe facilité piiji ɗi yo newo ko honɗum ɓe duwa wadde ko honɗum ɓe duwa change de kamɓe rewɓe Tellement parti donc parce que milla hiya jiwɓe buy donc wonɓe surtout wonɓe hella doga français ma belgicain donc kamɓe haray go ɓe naasi ɓe falaka jombede ɓay hara ɓe fala jombede donc si ɓe yewtiti e goɗɗo surtout ara ko wonɗo pays goo wonɗo Allemand ma wonɗo Italie ma wonɗo Suisse juɓɓe haɓɓitoto sa jombiɓe ko ma yatawaɓe koɓe wonɗon vivi ɗon donc yiɗen andile ko piwul noon haray na welu kon fi quoi donc surtout si woni no an gorko on disons ala gollude mawɗo hara sa disons no sari parce que no woodi woɓɓe ɓe hara on tan ɗon ɓe sattira quoi hara an jon ça va c'est toi donc gorko no wawi magol yaako ma tawa ma won ɗon mais si tawi gorko no gollude et puis gorko inni mo falama jombude ok joni noon ko kankon jombude ma on jombude mo inni artawamo donc normalement ko an debbonto ko an joni dowa arde tawa moodima na moodima dowa yaade tawa ma donc haray ko par ce que moodima dowa ƴettude responsabilité ji fayda buy quoi yeeso ma an debbo donc haray ɓen juuɓe buy no wondi en idée ɗon quoi on mentalité ɗo innugol min mi yahata ko moodi an won noon par ce que moodi an no o pays ɗo min o pays ɗo weltala ko ma moodi an ara tawalan waɗirni wattitirni donc min te ko idée kanɗo ɗo miɗon mais mo ɓe no faala waɗirgol noon wimi on mais min on mi tawta e on idée ɗon mais ɗoji noon kadi jiwɓe kadi ɓe tawta ɗin idée ji ɗon quoi ko seeɗaɓe gonga ɓe mari on mentalité ɗon mais haray ko min o minne ko mentalité kan ɗon joni Allah waɗi a haali ko sifanda ko no a sifike ko faala yewtude rewɓen kon siko worɓen noon ko enen worɓe ɓen ko honɗum duwaɗen change de ko honɗum duwaɗen wadde ko honɗum duwaɗen ɓeyditude e ɓer ko wonde wadde kon fii e sengo ka innaka sengo ka dewle itti sikke noon ko jombugol jiyo wonɗo ga ma itti sikke noon ma yahugol ha jomboyaka meɗen toon ko honɗum enen worɓe duwaɗen améliorude ko honɗum duwaɗen ɓeydutude e ko wonɗe wadde ko ɓay hiɗen andi si ella ari haray nan nokku ngutun tum haray gorko no mari ella debbo no mari ella worɓen ko honɗum marɗa ko yewtade ɗum fitelema affaire ka dewle ka fi ko bonnata dewle ɗen kon wonɓe worɓe duwa kamɓe kadi ɓeytude e comportement ji maɓɓe ɗi te min ko mari ko ingol cey ko mari ko mi yewto ɗon disons rewɓen kadi ko respect ɓe hiɗi quoi est ce que ɗa famle sa jombi debbo ɗa doit respectugol mo ɓengu ma si hiɗima mon frère sa respectimo sa habbo ɗon seedi ay seytani sendata on goy gongo ɓe andu droit ji ma ɗi anda droit ji makko ɗi respectamo lannigoy min ɗon andi ɗon sa respecti ɓe nguma mo hiɗuma ayama consetta ellala haray mi weltike Versailles ko jonnuɗamen ɗo kon ko jaabiɗa ɗe lande ɗo ko ɓeydodirɗen kon haray musidɓe no mi wonno siforde noon objectif nde yewtere ɗo wona innugol ko rewɓen tooñi ko worɓen tooñi ko rewɓe mari ella ma ko worɓe mari ella ko ɓeydodirgol mo be no wawi ƴettude ngesa mban ko kile wona mo be no wawi ƴettude keri mum rema lowre muɗum nden yewta sifo hakkil muɗum ko nangi kon haray albarka meɗen jenti on ka nder commentaire ji ɗo wawi sifade ko musidɗo men on haali ko si tawi ɗon tawte ma si tawi onon kadi iɗon mari idée ji goo ɗi faala ɗon change de ma ko faala ɗon ɓeyditude e ɓer ko yewti kon haray kindiya on jarama on salnama haray ɓer ko wernuɗo men ka nder werlawal moɗon e nder o saayi ɗo haray min salmini kadi musidɓe mon wonɓe ɓe kindiyaɓe wonɓe darde en ɓen e kala wonirɓe ka nder laalagal aduna ma men andi kindiya on hiɗon heewi tew dowga albarka moɗon a jarama haray pularame on kadi ko pularɓe mamum ɓen donc haray son famali contacté ɓe mamum ɓen ɓe explique no moƴƴa a waray on nani a humpodire e talibaɓe Bocar Biro ɓen nani ɓe humpita on ko won toon ko
en e saayi si Allah jaɓi